Aprangsi kada ko ipon same gadom bajirlo bangso video long litum chethanam nang Zubeen Garg lama puthak bangso kesa puthake iltum kado ko same chini lo kiram tang video long same litum prejam balam chethan lo stame a case bang non an same judge lang investigation bang ke do bom lang bangso a case puthai litum thiek ban chethanam mang September 19 arni alam lo alang li hadak Singapore ke dam gelage North East Festival along kidunji phansi alang li dam lo sitame alang li bangso prang bang langwek damlo scuba diving pasi damlo plus sitame alang li langwek alang li life jacket kian samedo laban ke kian ia long samedo sitame kopi ko sone alang li bang hadak aprandam juilo aphi death certificate along pakang ke leke lang ke jang polo hadak same postmortem claim lo same report bang ke public long wanwe alang li phan India long one dead Assam long one dead puthot Assam long sitame alang li phan postmortem claim lo a report bang e paklang clear the investigation do bomlang polo la CSIT team special investigation team atum si la CID tum stame dolo alang li tum si retarli bom lo hadak Singapore long a police to menchelang si retarli bom lo alam ke paklang dak delang postmortem long a report ko pitong ki done halas tame rat phan bang e paklang tela stame hapunat Singapore nat investigation at tengben polotang de alang itumbang kaning jepon ke lage Zubeen Garg phane ko mane siki pathi lapo kali lagi alang li lang ke jang ben siki thi la sono la preliminary report ating ben polotang te alang tum la kecheng si a report kelong la sono alang li phan ko mane siki pathi lapo kali pula stame non head jong alam ki klang mangke la son lo iritum ASEAN mate Assam CM Himanta Sharma alang li pen kaning jepon mangke Zubeen Garg lage accident ben siki thi kali alang li phan ke ko mane siki pathi lagi isi murder case pusin ningje pon labeng alang li ningje pon thulo church seat pusipulo bangso church seat lage 17 December an siklang ji pulo stame alang li hin pen ningje pon la so prank matela December 8 alom si bangso church seat stame paklang pon populo hala bangso church seat kupilo pulo tang te lage murder case pusitame isi evidence dodo ko son siki pathi ma labeng ko people siki pathima lahai kadu gawe angton ben tok pon clear po anke public long paklang pon po lasi halabang so lamang ke rada thingno bangke wan velang lasi alang tum selambom lo pulo lasi prabjin pen ke paklang ji pon si bor ipo pulo sitame selam do thulang labang so a case ke lage mate Zubeen Garg ki thike lage India long kali det angtan binak Singapore long binak la suppose Ministry of Home Affairs mate la Amit Shah alang li approval mate permission nang ji polo lasi bang so approval ke long da prang ji phan same alang li la Amit Shah man same chingki alo polo labang ke permission long lo plotang de la hai kadu kave church seat sitame prabjin pen paklang pon populo mate selam pon populo sitame Gaurav Gogoi alang li pen karjupon alam do itum langnam sinang dak the New Indian Express long doklo I won't call it accident nili accident pupe pulo it's murder lage murder pusipulo CM Himanta kaningje alam lo sitame Gaurav Gogoi bang alang li bang kaningje kupilo reacting to the State Bank Congress MP and Assam Congress President Gaurav Gogoi are the Chief Minister to share the evidence if it was indeed a murder siladak litum thek ponong ji alang litum ang bong matela politician numang bong silame lam pregjam chipangjar lo Himanta Sharma bang ningje lo lake accident kali lake murder polo sitame lapunat iritum Assam Congress President Gaurav Gogoi alang lihin pen kaning jepon bangela son lo approve na pino evidence na pino Zubeen Garg ki thike murder pen siki thipo approve na pinon polo alang lihin pen ning jepon lo CM Himanta Sharma kaning jeke murder polo sitame ko pipo siki pathima ko son siki pathima pu la high klar da kala meri tum phanang khan the la suppose evidence approve nang pinon pusila Gaurav Gogoi bang kaning jelo sitame Himanta Sharma alang li confident li pen salang li ning jepon lo lake si murder case pol labeng ke mo la so approve nali tum phana paklang deadlo protang te nali tum same la CID team tum phan chorore un e polo la sini tum protected law ile tum na December 8 an bang ile tum chonghong nang kok po a hokpet alam ka chini ji phan mahume me alam do pik ate Singapore police ben pachini pon lo Zubeen Garg Kithi along ke lakena ne full play ko mane sialang ni phan apran kar mood ko mane bidilang no pensi ki pathi la son kali lang ke jang polo sitame non Himanta Sharma pen kaning jipon mangela ke accident kali lake murder vek polo la bengela high ka dokawe approve a church seat la non la December 8 lote paklang pon polo la sidom kadago bisame chonghong nang non mad
kadok awi pen ke bang troxy ne ke nebing nang pon elo nani tum kadok awi seme chini lo syam kanu Himanta alang li phan seme nebing nang pon elo labeng ke do thulang Zubeen Garg manager Siddharth Sharma labeng ke alang li band members nani Shikhar Jyoti Goswami labeng ke Amrit Prabha Himanta labeng ke hula do thulang alang li punu asupo pone pine la Sandeepa Garg alang li phan seme nebing nang pon cheklo labeng ke banghini dolang hala banghini ke lagela Zubeen Garg personal security polo alang itu man same nebing nang pon cheklo la se alang itu man arju patera tok ajo ding pilo cheklo jon same suselo se munit tum long mate afen tum long isi theta na question do kolo chong hoi si justice one way rek lo same ajada sai leklem di same justice ke long ji phan bang ke apor nang chetiti la se alang itu investigation do bom lang arju patera tok bom lang non same tangte lang wapit same la Himanta Biswa Sharma pe ningje pon dak lo la ke murder polo sinani tum kopi loke matha bangso case puthak la ahoga hak murder ma mate lake isi accident lo etum matha tam me bangso report klang kliang ko ke neli isi ke matha damange lason no murder kali death sami si murder son se dam jipo ate hala so hu Zubeen Garg bang hor kijon hor kangri li tum kada ko bise me chini lo hor kangri lo protang te langwek lo protang de lake thivek polo ke ate langwek ke un eloke hala so hu hangnun de hada alang di a manager punona bang exam tum stame do alang di tum stame khangnun de nang ke hor kangri nang ke vek nang ne la pen nang li ke la sona kisodo pu stame pudunde la si chini lor si khangnun de lo plotang de latai si ke chok chi ke dokok po athe alang li manager tum stame chini pa me alang li kiso stame do pu stame khangnun de la si biggest mistake bang ke halapo la pen ke isi alamang la sona Zubeen Garg alang li lang ke ve kangtung thai lo mene alang li hor ke kai ki semi jun alang li ke komani se alang li pan hor pajun bot ire lo pu kali ji ati alang li kai ki semi hor ke jun sami alang li hor kangri hu si lang vek lo la si hor kangri hu lo blotang de lake un evek lo alang li alom so apor ke lang nim chok thai lo ama si ri dun tong rik thiang ko alang li banga pran ke dam ben lo ati li tum lang alo ke do ke li tum ke a minutes ke li tum do ne de ji minute isia na unji ma un ema la si alam ke alang li alom so apor ke lang nim chok thai mene amadla ri dun tong rik thiang ko alang li banga pran mang ke dam chilo ei li tum stame chethano ke dam tang Michael Jackson ko son sig thilo hala bang salam se li tum chethano Michael Jackson alang li meg jang thik thedalo alang li kai choba ma do wai cho stame me dalo laben ke injection stame en lo me dalo stame si powerful nai injection mang ke la doctor bang pitelo la bang so injection ke lage hem ke pilong le hospital long si pi vek nang ji la bang ke emergency exam hormus me do nang ji by chance la so adwai reaction dolo plotang te same la so doctor bang ke pi choklo amad si Michael Jackson bang ke apran nam ji lo la si ritom kupilo pudam ji hadak murder pu si pu ma mate kupilo hapunat Michael Jackson bang ke megjagi kenang solo megjang vek dang pune ke plot he ko ani alang li practice a phi bang ke alang li lak pig lo megjang dik thede lo plotani koni ke donu ji amar si alang li doctor bang stame pider lo apranam ji lo nasi akis bang dokok lo hala stame Michael Jackson a personal a doctor bang stame alang li jail ke jang nang kok lo sitame alang li phan bang ke nani kok that pg to la son bang ke abde lo la Michael Jackson a doctor phan bang ke a phi lo mang ke alang li phan lo plot lo la si la bang so Zubeen Garg long akis stame planning kaline kalang nige protected de london ma ke sita me nili ke matha teng lo protang de la son chingni thoiji main reason ma gela careless polo hada ke rutum same alang li phan lang pa mi midet polo same lapuda hada ke rutum ma gela ke chingnang vek po lavengi chok chi ke do vek lo athe alang li phan hala sut kham khe dun de la lo main problem manke la sopolo la Singapore police to mangi alang to men klada pun pachini pon de lo la ke konani full play komani se alang li phari pathi kali polang itum ningje pon de lo Singapore police tum chini pa me si hala bang solam se be kaning je lo la si ke chok chi ke ka vi pu bang kali lo ke chok chi bang ke theta alang li to alang tum chok chi bang ke theta hada ke tum an ge lage la si a case bang alang tum phovek po lage la si murder case pu same alang tum phan pivek po athe alang itum ke chok chi se me de ko lo pe alang itum hada eyewitness alang itum si hada ke kidon lor pina lasi jog bang ke jog chelo sitame alang itum ang kok that pilap le ne la bang tok si tum hang kok that pilap le ne lan ma gili tum protected lo sitame alang itum ke chok chi ke do kok pot peni a case ke alang itum same phovek pola bang ke puthot chitan tana ka prega video long jong si peni update do lo plutang te do me thang me kar